Nay, mayong hapon. Nay, ikaw ni si Edith, no? Aureliosa. Oo. Nay, kay taga ano mi, taga city mi. Sa Office of the Senior Citizen gani. Na naman kay record dito nga nag-birthday ka og May. Karon, oy natsambahan. Kanang ano, nagraffle man gud ang senior sa mga mag-birthday og May god. Tapos, isa imong pangalan sa mga nabunutan. Nami palipay dira nga hatod diri sa imuha. Masortihan day kana kay karon jud namo natod. Dali pa-receive namo nay. Na diri. Oo. Magkuan mi nay mangayo lang mig kanang proof ba. Mangayo man mig picture para ma-proof namo dito nga nahatod namo diri sa imuha. Oo. Lah, sortihan nanay oy. Aya pa kanay? Surprise! Happy birthday! Happy birthday, Nanay Edith! Dire ka, Nay. Happy birthday! Okay raman mo hilak na yoy. Duha man sa kalipay no. Oh. Nay. Joke lang na ya. Dili nigikan sa city. Abalo ka sa nigikan? Abalo. Kanigikan sa imong mga anak. Nay, ang imong mga anak, naay mensahe para sa imuha. Masahon ako, ha? Dear Mamang, una sa tanan, maayong hapon, o happy 60th birthday diha. Mang, sa imong adlaw nga natawhan karon, pasayloa lang mi. Kay wala mi nakauli, tungod sa rason nga adunay ati manunon nga mga trabaho. Og nanghinaot kami nga imo kining masabtan. Nagapasalamat kami sa Ginoo kay ikaw nagapabilin nga himsog ug malipayon bisan pa man sa kadaghan sa mga problema ug mga trabahoon nga imong ginahuna-huna. Nagapasalamat pud kami kanimo na bisan sa imong kakapoy nagpabilin ka nga nagahigugma sa imong mga igsuon, anak, apo ug pag-umangkon ug mga amigo, amiga nga nagapalibot kanimo. Nanghinaot kami nga sa imong ika-66 birthday, tagaan pa ka sa Ginoo ug taas pa nga kinabuhi. Mahimsog nga panglawas ug malipayon nga pagpuyo kauban sa imong mga igsuon, anak, kaapuhan ug amigo, amiga. Magpabilin ang imong pagsalig sa Ginoo nga ang tanan nga imong kaguol ug mga ginasagubang mawala kini ug mapulihan og kalipay ug maharuhay nga panginabuhi. Padayon sa imong pagkainahan mang ug naara mi diri aron mobalo sa imong tanan tabang ni kanamo. Sa panahon nga kami gagmayng bata pa, ikaw ang among dalangpanan karon nga dagko na kami, ikaw na pod ang among dalangpanan ug maduulan. Naarami mang muhigugma kanimo nga bugos ug mutabang kanimo, ayaw kalimti ang paghigugma sa imong mga igsoon nga si Cesar, Borge, Juliana, Castor, Rosalie, Villano. Ayaw pud kalimti ang paghigugma sa imong mga anak nga si Inday, Dudong ug Kulot. Nagapabilin og andam mohatag kanimo og suporta permi si Dondon og Inday Gamay. Sa imong mga panginahanglan, ihatag ang tanan sa Ginoo mang ang imong mga kaguol ug kalipay kay siya raman ang makatubag niini. Hangtod diri na lang among mensahe kanimo. Salamat sa tanan-tanan, mang og sa makausab. Happy 66th birthday, Mamang, Nanay Edith. Nagahigugma kanimo Kulot, Dodong og Dondon. Tulo ka buki mong anak, Nay? Wow! Sige, mangayo may mensahe nimo para sa imong mga anak, Nay. Kaingon nimo sa ila, ha?
Speechless si nanay. Pasalamat lang. Salamat lang po nga. Ang nanilag ko. Hindi ko kahibalo. Wala ka po nilatik. Sakit na mong dugan, oy. Nay, nya, nalipay ka karon sa ilang gipadala kanimo? Salamat lang gihapon po. Oy, nakabalo man tanay no nga ang mga bata man gud na ay mga ano, ay mga trabaho mo na siya nga dili gyud tanan makatipon. As Wala na sila mauli. gani. Kanta na to si nanay og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nay, make a wish and blow your candle. Yehe, happy birthday. Palakpakan si nanay. Duha na sa kalipay, nay. Nalipay. Nga naman, nasubo ka kay imong mga anak ko lakabot. Wala mo ko sila na sila trabaho. Okay. Sige nay, happy birthday. Kami nay ang Sweet Joy will of surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga naami diri karon sa imong ika-66 birthday. 66 na day ka nay, bata pa man kag nawong. Gani sila magtuo. Wow. Gani, murag maupay pag 60 ba, no? Okay, nay, happy birthday. Palakpakan natin si nanay. Ngayon nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking